Nawuthi asinalo ilungelo lokufuna certificate kahle kahle thina umbereko wethu ukwenza lapha bekuthi umbereko wenu uhlala phasi nibabize nibuze ukuthi bamoya kwenzakaleni isidudu kwenzakale then batsho nanitsho nithi la wena wenze wrong nawe wenze wrong. Ngiyakuzwisisa mara ke ke sikhumbuze ukukhulu yazi into yenzeka ngaphakathi okwayo ibugebengu ngoba angeke uthathe abogogo abangaka ubavalele ngendlela leyo because kokuthoma kunama-department kune-department of health ecala ukuthi bavikeleke kangangani aboma laba bangapha. Khumbula bathi kuphume indumbu ezi-3 khona la emzini wakhe. Mina ngiyakutshela-ke begodwa khe ngikukhumbuze nge-compliances. Okay, kune-compliances ye-certificate number 1. I-certificate lakho sekube i-NPO ngibone kune-NPC engiyibonileko and then kune-application yoku-apply le-NPO already seya-operator indawo. Nase indawo i-operator ngendlela e-operator ngakhona. Maye ngoba kwatsho ama-social worker ukuthi a-operate. Ama-social Ngitshele ngathi ngo-Isaac igadala. Isaac u-Isaac soloko silinde u-Isaac nanje soloko akafiki. Angimazi bathi ngibani umntazana omunye lo. Kose kube nomuntu obizwa ngokuthi yi-CDP lala. Ngiyacabanga ukuthi nangathi angazi mara i-CDP umuntu ohlala eza azokucala because kokuthoma kose kube ne-compliances njengoba abomkhulu laba niyazi ukuthi amapilisi ngibani umuntu obathathela amapilisi ilethwa ngilaba bemakhaya bakhona nje omunye mhlawumbe udileyile uthe usaya eDonaldton ukulanda wona amapilisi. Okay, no, ngiyakhombisa ukuthi wazi okuningi ngokusitshele-ke wena-ke kusihlebele umuntu onjani umama loyo? Umama lo wakho usho kanjani ngitsho ukuthi wena since uthi ukuba naye lezo zifuna wena usho kanjani wena uthatha amatshanta into leyo nasengitshela inabelwana belothe lapho mara abelwana belothe aba bazokulunga balungiswe. Yeah, mara kufanele umuntu omakhela-ke endawana thile. Yazi nakuthi nokuthi nini nikhukhuthe nize phakathi kweveke nizonoreletha umphakathi. Nje ungatshela umuntu nayo laba umphakathi laba betwana. Angisho ungabiza umphakathi sikhona uzokuxoxisa. Abantu basembereko. Size nini kodwa. Ngingaseka nizokwenza. Sokuxoxa umphakathi ngisho nayo. Mina. Mara ubere egcineni kwelanga mara sonke sijabulile ke kukwatile wena ngisho niphuma ngokuhle. Hayi ukwathu nje ukuthi ukwatela. Uye mara niphuma ngokuhle. Nathi uyalo. Nathi sikhamba ngokuhle. Ngiyabuza nawulwa ukuthi ubela. Ngizobathi ukuphethe isibhamu bathi hey uyabetha lesibhamu. Laba phethe kuhlanganisa. Phela mina ngithuke khulu. Ngibonile nakuthanga ngiyangena lapha ngicabanga ukuthi uphethe isibhamu ngithi no ngiyokuthola isibhamu esingene ngapha.